Baba mwenyeko mbinguni ni mwenye anabavumilia na mafeblese zenyu zote. Unajua traizo haitaisha dunia tu, kila mwanadamu iko na feblese. Na kama unaleta mfanyakazi kwako, usikwe na expect kuona perfection mule mfanyakazi. Juu kila mwanadamu mwenye alizaliwa na mwanamke ni mzaifu sana. Na mzaifu ya wanadamu ndio yenye nafanyaka wanadamu basi kwa wakamilifu. Usitafute ukamilifu mwanadamu yeyote. Chini ya jua pako watu wa mingi sana. Lakini ukitafuta uone mtu mwenye anakamilika mwenye hana dhambi ni makosa. Na watumishi na Wakristo, kila mtu iko na mzigo yenye iko nayo kwa pambana nayo. Kila mtu iko na imperfection, kila mtu iko na usipostahili yenye iko natembea nayo. Lakini Mungu mwenye iko mbinguni, yeye anastahili kila kitu. Hakuna dhambi ndani yake na hakuna makosa. Na ule Mungu ndio baba yenu mwenye iko supreme, mwenye anabavumiliaka makosa yenu, makosa adabu yenu, kila kitu. Unafanya dhambi sasa anakusamehe. Après dakika 5 tena unafanya zingine anakusamehe. Dunia hakuna baba mwanaweza samehe vile vyote. Na ndio maana Yesu aliwaambia msimuite mtu yeyote nani baba. Lakini sasa panakuwa baba na mwingine wa pili. Baba wa pili ni ule mwenye alikuzala kimwili, ule mwenye alikuzala